guys, muri iyi video tugiye kukwereka uburyo wadekarara video yawe kuri YouTube bakaba babasha kuyamamarizaho, noneho nyuma yaho bakaguha amafaranga. Abantu baba bayimonitize agiye uploadinga video ukabona ikimenyetso cy'icyatsi ndetse n'indi ikaza ifite ikimenyetso cy'umuhondo. Ibi bimenyetso nibyo tugiye kureba icyo bivuze naho hatandukaniye. Ku bafite ikimenyetso cy'umuhondo, iyo video ntabwo iba yemerewe kwakira ama ads kugira ngo bayamamarizeho yishyure. Abafite ikimenyetso cy'icyatsi, iyo video iba yemerewe kwishyurwa mu gihe bayamamarijeho. Tugiye kureba noneho uburyo video yawe ikimenyetso cy'umuhondo wabidekarara ikaza ikimenyetso cy'icyatsi bakaba babasha kuyamamarizaho bakaguha amafaranga. Niba wakora subscribe kuri mushe kuri channel ya subscribe kandi nzogera kugira ngo tubashe kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Byose mu kudekarara urabikorera hehe? Kuri YouTube Studio atari ya app, aho urakoresha browser uramaze wakora muri Studio ya app ubundi ukoreshe iyo kuri browser yo kuri Google Chrome. Iyo ukigera muri YouTube Studio usanga bimeze nguko, utoranya video zawe ziri limited zemerewe kwamamarizwaho, akaba arizo ushaka zifite akamenyetso k'umuhondo. Iyo ukihagera ukanda hariya handitse add suitable, nukanda kugira ngo udekarare video yawe baguha hano ngo hano handitse kamere tuzominge bereka hano handitse request review, ahakanda bamara kuhakanda bakaguha hariya urabona uko bibwira ngo I confirm this video means. Nubwite niho ukanda bamara kwibivuga handitse hariya request. Icyo gihe umaze kudekarara video yawe kuba wagiye bayamamarizaho mu gihe kiri limited kuba hatazaho ama ads. Urabona handitse ngo request submitted, ndetse yuko ubusabe bwawe babwakiriye bagusubiza mu gihe runaka kuri email, bakagusubiza mu gihe cy'iminsi ariko ntabwo igerayo. Urabona aha tugiye kugira kabiri naho ukanda add suitability na request review, then dukomeze video yose niko tugiye kubigenda tutegereze nyuma y'igihe runaka. Ahangaha noneho reka turebe nyuma y'iminsi runaka nimba video zacu kuko baduhaye email kuri konti ya video zacu basohoye. Ahangaha dufite ama email yagiye duha tumenyesha yuko video zacu zagize zakosowe. Urabona hano ngo your video is suitable for all advertisers with this arashimitse, bivuze yuko iyi video yemewe kuba bayitanga amafaranga bakayamamarizaho, noneho natwe turagira ikintu yinjirizaho. Urabona hariya hejuru dufite indi email ya YouTube nayo ivuga ngo if your videos are suitable for all advertisers. Ngo nayo n'indi video nayo bakuyemo y'amakosa ya mbere yari arimo yakosora, ndetse tukanadekara uko twayibonye ku ntango y'iyi video. Iyi video bisaba kugira ngo uyirebe witonze gake gake kugira ikindi kigucika. Noneho mu video yawe bayanze yuko yabasha
ushyirwaho ama ads bazaguha email imeze uku nguku, bakubwira yuko nyuma y'uko bayicekinze basanze yuko video yawe abamamaza batayitangaho amafaranga runaka kugira ngo bayamamarizeho. Nyine imeze uku nguku ngo after money viewing your videos have confirmed that internet suitable for all advertisers. Nyine nguku biba bimeze mu gihe video yawe atanga urabona yuko ushobora kubyanga ubwo video yawe irimo amakosa runaka. None reka ducekinge kuri YouTube studio yacu turebe nimba koko ariko bimeze za video zacu zagize ute zarazanye y'ama S y'icyatsi, bivuze yuko ntabwo yakwamamarizwaho. Turavuga muri studio yacu kuri Chrome, then tugaruke kuri content turakunze kandi dushyiraho network, then ducekinge buri video bitewe n'izo twagize n'izo twadukaye turebe ukuntu bimeze. Urabona video zacu ni izi ngizi ziriho y'ama S y'icyatsi. Bitewe na video wabonye twakoze mu gace ka mbere tudekarara, barebamo urebe yari ifite akamenyetso k'umuhondo n'ifite akamenyetso k'icyatsi bitandukanye. ICT Rwanda, isoko y'ubumenyi bugezweho mu ikoranabuhanga.